Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavanın heja şeva ve bxêr. Nêrîna rast dest pê kir. Piştî heftiyekê din. Serê çil roje em mijarekî xeber didin. Meseleyek heye di rojava me da. Êrîşa rejima terorîst ya İsraîl li hember Gazze'ye êdî bi awayekî ti exlaq û qaîde û quralê herbê jî nas nake tevî bin pê kiriye û êdî teşkîlata Yekîtiya Milleta ku dibêjin jê re ew ê jî îflas kiriye ji xwe. Sekreterê Giştî Guterres hero diro dertê xeberdana dike ev nayê qebûlkirin qerar û biryar bidin bangaziya jî dike lê dîsa ti tesîr û bandor li ser van êrîşa nayê kirin. Dewleteke ya çeteyeke wiha qebîh bi ti qaîdê însaniyetê jî nizane êrîşî nexweşxaneyê îro kir. Nexweşxaneya Şîfayê ku bi hezara nexweş hene têda, bi hezara nexweşê sebiyê biçûk, extiyar û ê birînî wan giran li wê der têne tedawî kirin. Çeteya terorîst girti ser vê nexweşxaneyê çû derket ser banê û ala xwe bayrexa xwe wê çapûta xwe li wê der dalaxand wek ku marîfetekî be li wê der dalaxand. Belê eviya hatiye asteke wiha êdî ji xwe bi gotin û bi xeberdanê nayê tarîf kirin. Li aliyekî êdî zivistan jî dest pê kir. Xelkê Gazze nêzî 3 milyon însan şertê zivistanê de jî êdî perîşaniyeke hê zêdetir mezin û nêzî 12,000 însan heta anha hatin qetil kirin. Ji aliyekê ve ev heye. Ji aliyê din bêdengiya dinyayê perçebûna alema İslamê derneketina dengê wan civîna teşkîlata hevkariya İslamê qaşol hev civiyan qerarekî biryarekî nedan û aliyekê jî berxwedana Filistîn li hember vê çetaya zalim di ber xwe dide û ew jî li gorî şertê xwe mercê xwe anha erd û axa xwe mihafeze dikin. Temaşavanên hêja stûdyoyê mêvanê me hene em mêvanên xwe nas bikin. Seyfeddin Gündüz lêkolîner û bixêr hatin serçava hatin. Rojnameger Osman Gülebax hûn jî bixêr hatin serçava hatin. Mamoste Osman Gülebax êrişên rejima terorîst didomin çil roj bênavber çend bost axeye daye ber xwe û 4 alî dorpêş kiriye lê girtiye. Ji aliyekê de jî Amerîka jê re sîlih û çeka dişîne bi teyara, bi gemiya, bi keştiya û yanî em tev wiha sekinandîne em temaşe dikin. Rayedarên me temaşe dikin. Yekîtiya Milleta heye qaşo ji bo sekna şerra, herba û çareseriya bi awayekî bê şer û herb meseleya çareser bike hatiye avakirin ew jî ji xwe anha dengê wê nayê sehkirin. Ew ê ev Kurd e here yanî vî şerî heta kwê derê bidome. Herê mamoste yani em îro bira min zanibin ew şerê ku niha li Gazeyê tê kirin belkî îro Hemas û em İslamî Cihad ne ku tenê hember Siyonîsta ya li hember İsraîlê herbê dikiye îro kêleka İsraîl ya li paşiya İsraîl ê ku ji wan re pêşkiriyê dike em zanin Amerîka yani û Almanya û İngilizin Fransız yani em bêjin çiqa devletê Xerbê hene û xwe parve jî kirin yani dibêjin em li aliyê Siyonîstan e em li alî İsraîlê ne û hem hêla em bêjin aboriyê da û bi hêla sîlah û çeka da di her al hêla siyasî da wan alîkariyê dikin û bi şeklekî belkî Amerîka tilê pizê de gemiyê xweşandin, İngilîze gemiyê xweşandin li behra gewr şandin wê derê
وبشكل كي قال لك عسكري امريكي يجي قلت مثلا دناف ابي ده بيجيكو يريشتبن هناك عسكري واجب بالك هاتن كشتن هناك هاتو بنقرتن يعني او شرك انها يرو ام بيجن حماس دك مثلا انسانك دناف تناوني دا وقال لك شيء مثلا يرو شرطي وان بزحمته وامكانه وان قال لك شيء ضعيفا وفي شكلي ناكل ثاني دولتك بدولة إسرائيل رايا بسيوة شتا سيونيست راح حربيتك ودولتي غربية كن هاد بيجي مثلا يقولوا الدنيا جيل دافيوان دنيرة أو بلكي حفت بينجو حفت دولتي الإسلامية أم جيرات بيجن وسروكي وان كل جبو ترسابات دولتان كان تشتكي بكن قاضي كي بابا نكا قوتنا كبينن والهمبر ودولتي مزن وبهيزن وبقوتن وبرجالك نسكا 7 سالي زيتر خورا آوا كرنا وجبوه أو هيزو قوات خو بشكل كي إلو حماس الهمبر و يعني الهمبر فانا حربي ذكية البته إلو حتى أنها في دمك وهاتية يعني هلا إسيونيستا أنزدتر مثلا نقول بهلا بعسكرية برو بعسكري حماسي شرد ك يعني هم دنيركم بس وشاغ خورا مثلا بوشاغ بالهليكوبتران يا ببومبارانا إنسان ضعيف اختيار سويل زاروكان خستخانة نخوشخانة يعني جي أو إنسان يكون نك ده حربي دانا وبلكي إنسان كجوارا أو ناكن شر ناكن يعني أو إنسان ب أو وانا بمحفظة بون يعني وين إنسان دكوجة مجبوبة إذا تدي البتة كتبونا غازي هيا يعني أم دوني تجقابو شني قوت يعني قاف بلكي نيزكي نيزي غازي دبهما لبلي أمزانن كو بلكي حتى نها بلكي إسرائيل والسيونيست بلكي زيادة أو ناكن يعني أو كشتي خب خرفا ناكن عسكري وان قالك تيا كشتن قالك طانغي وان جبرخاني وان قالك أم بيجن تماري أو عسكرية وانا قالك إمحابونا قالك أو بنا دي و وقتها حماس أو دكا السوشيال ميديا بارفدك وبياناتها جديدة وقال لك واجي زايات تانا بل تدي أوجي كنت كيف ناف غزة تدي أو عسكري كي الأمريكا هات قوتن تدي بر العراقي قال لك إنسان جي كشتبون يعني أوج باقي خلي تجربة وجبو إسرائيل شاندن تدي أوجي هات قوت مزورة قوت يعني أو يعني كتنا غازي نتشتكي بر أو هيزانا يعني قال لك تشكي خراب جبوني زرار بوبينن جبوا أو مثلا تاريخان شو جرا من نكسة قال لك زرار بكن يريم دنيرن كل مثلا يرو نتنياهو بلكي جي سيونيزم يدا دغازة أو تشتكي مثلا يرو لجمع إنسانا أو بهزبونا وان أو وان مثلا كتا عرضه قاريزما وان بتشيز بو يعني أو بو دغاز مثلا هنكي خو جار دل هم بر دنیای خو قوت بهز ببینن و به شکلی وقت گرهار مثلا يرو ام يريشي ده سر اوي وبلكي انا تيك في غزه ادبيجم يعني او غزه ده او تونيل قواتنا تشيكرني نتشكي بتشوكن يعني ادبيجن وانا دبي لابيرنت يعني مثلا انسانك دبي كتيك في داري يعني دت هنا تشت هنا لهم بربي يعني يا وي اسير بكفه يا جي ورا كشتني بيت تشاره نقاط دركبه يعني جبونا يعني حزريه حماس يجي قال لك هيا وبشكل او حربين يعني ارتق نتيجه خذ تعالى بيجي وسببها هما اما زانينكو يعني يرو الغزة إنسانتين كشتن أو زروكين كتنا كشتن أو اختيارتنا كشتن نك أو نتنا كشتن بلكي وجدان إنسانتي تكشتن بلكي وجدان مسلمانة تكشتن وبلكي إنسانية مسلمانة تكشتن يا إنسانية تكشتن بلكي إنسان قال كولان ده كمان كولان خلق يعني بلكي وظيفة خدك خالبونا خبالي هما أو إنسان يكون دسوان دا إمكان هنا وجبوه قابلك نافن وجبوه تشتكي ناكن الجم خد تعالى جي والجم إنسان جي جم تاريخ جي أو إجبوه رورشي ولا نفساندن وبشكل دنيا ما مسلم. ماله كيف سيفادن أفجي هي يعني في رجمة سيونيست تشتكي وها ريك وها فكر كود بيشاروج دا جيد دنيا إيرو بري دولة دناف هفدودا برسكريكي وان هنا سبيرو شرعي كدرين حربي كدرين يعني اف بأخلاقي اف بقاعدتي كناس ناك و هر تشيش خورا مشروط بينه كشتنا زاروكا
گرتنا سر نخوشخانه یا بمبارانا چکن قدخه کری یا ساخ کوها تهوید ده برخو و جدنیای راویاد وجد وید یعنی شرادت حربادا نلازمه ون قاعده کی ناس بکن پیشروج ده جیوه هناك دولتين دنجي سري لفي ريخن ايدي لورا او سازي ناونتوي كو دعوة حكومة في انسانات كن وصارت جزاء محكمة سيكود بيجن او ياشخو دست بخباته كيجنكن الاسطنبول هناك باريزران حقوق ناسان ايرو در حق نتانياهو دا والشيطاني دا سري لي خصن جبو بيدا محكمة كرن لبالي تبي أوقاس قبحتي وان لبرد شعواد وشان زنديدا تشيد بنجي ديسا سازين ناونتوي كو دنگي خدر ناخن جبو پیش روجي جي اويا اوي ريه كدن لك پیشيا دولتا نها ام لديروكا يا أوروبا دنيرن انجينيزاسيون محكمة سي هي وانا بحضارة إنسانا بكي فتح حضارة إنسانا كشتنا بيسوج قر بيرك قر اختيار قر ضروري كشتنا ده حربي أوروبا لهم بر خدا هم دناف خدا وهم البر مسلمانا دوي درجة تقرات النبي يعني وقتك دو كشتن مثلا مسلمانا كوان دو كشت İrişi drami van kırın ve çağışı. Lebelek vakti van iriş kır, van irişi darokat kır, pirakat kır. Çehbut kuştun. Hatta cek dikkat tefsivan. Debe cana خوين داوي gozaki yani. خوين Müslümana ve çağı okati خوين dağıtırcandın. Yani küfür lehember Müslümana her tüm bütündi şiddet bir yani. Dijwar bir. خوين Müslümana her tüm barvan erzan bir. Yani van khast مسلمان نکو بین لهم بر زلام شر بکن حرب کی امی بجن جوان مری بکن او چیان دناب اروپا تنه ام حربا مغول نرن که مغول وقتی که وانجی ایرشی مسلمان دکر دهاتن مثلا بغداد و درجه خوین آویتو چوگه یعنی خوینا مسلمان و درجه گلکات برجاندن اوید خوازم بجم حربا کو او ایرشی تن مسلمان دکن جوان تقايدات النية تقولات النية واتك أو مسلمان دكجن زاروك جي دكجن بيلاك جي دكجن اختيار جي دكجن حاشا يحضر حيواني مسلمان جي دكجن يعني تو تشتكي عيدي مسلمان لسروية عبدين هيدا لي واتك المسلمان لهم برام حربي دكن حربكي بميراني دكن حربكي بإنساني دكن حربكي بقرار قايدة دكن يعني مثلا مسلمان دست ناوی ناموسیوان مسلمان اما بجن جحفته جدمه دست با سیونیست کردن اول قلت المسلمان دست عبتی ناموسا هنک وانه اکو کیفیه دکرن شاهیه دکرن گشتر وده کته یک مسلمان دست ناوی ناموسا یکی yani یک مسلمان داروگه کنه کشتی حتی نها yani ev دیروگه ده ام دبینن اوانا کشته وان ته هزا وان ته قوت وان ته وقتی که قوت کیسل مسلمان دبینن تشتکی مسلمان شپیان نهیدن yani گیشی دادن برخط کشن yani برای مسلمان لدیدکا خوش خودی دکفر وقتی که اول بر محربه دکن جوانا تقرال قایدتنه کشته وان به کوکم بقلعین yani نك أوي وك ميراب ما شر بكن أوي ضامن ما بدن كشتون وكيدني إشارة بيدا كانين إشارة بطارق كانين حربا النبي قيده يعني برا أم نيفي خابان دي يك أدو ده إلو أوروبا بأمريكا بسيونيزم بريخسنا كي قوي بهذا ذكرن يعني بالتشكيلات قوي بهذا ذكرن يعني أو بهذا ذكرن آلي هذا ذكرن وكنا كي عثمان قلت İngiltere عالیه که کشتی خودشینه، امریکا عالیه که وتشینه، آلمانیا عالیه که her devlete ki mezun عالیه که یا چکی خودشینه یا کشتی خودشینه یا balafre خودشینه یا füze خودشینه، پرادشینه. yani به هر هوای خو تبی ملتی وان وتشی قبول جناکن. مثلا ملت انگلیسی امدن به هزار خو پیشان دادن وتشی قبول نکن. ألمانيا هكذا، فرنسا هكذا، أمريكا هكذا،
و بتندی و شرمزار کن یعنی روی بری خو لی امدنرن وان انسانا تبی گلی خواجی تبی او خو پیشانی گلی خواجی و چتی چه واد کن به ریخستنا کی قوی عالی هذا کن چاره سر بیشتنه چیه چاره سر بیشی امجی دنافات هفپاریا کی آوا بکن یعنی عالی هف بکن بتشكا ام آلي هف بكن يعني نكو امي بيجن اب ايش حماسه تانية اف برنا ايش باري حماسه تانية او جاي عالم اسلامي تناف خد كمي خو تخبر خو بكا ام تشدكن يعني وقت كو فيت شتيهان صبي خو نكن بهبله فاري نكن ريخناك يقولوا قوي شي نكن وي هرتم قصب كبر إلو قرصيامه ج نكو ام بيجي قوه مكيمه هجمه مكيمه شكواتني يعني الحمد لله خودت تعالى دايما هم بني عدامة دولة مندي دايما هم سر عدامة جواني ما برهنة خورتي ما برهنة دولة مندي ما برهنة لبس أفري خصناك وأم آواناك وكيماسيك ممزنة وأم بهذا هفارين لكن أم بلا خدني أم تشدكن جبدرة أم دبين أبيا رنجيوي أف زماني بيا أف يعني مثلا أم ميناخكي نها يا زندي أم بيجن سلاحتين أيوبي معلوم كرمانجة ونافي سلاحتين كردي إشتى كوتن سلاحتين أيوبي نها فيلم كيوي البيشتخن يعني أجا روسيا عالمية يعني ها دبي از تركم از كوري فلان كسم يعني نورتين زنجيمة يعني أقصي درواج نابي يعني في هواي تي ريخستن تخينا ملت هفيكي بان تشيبكي هفاري بان تشيبكي تي في هواي بان بهدو بحسيني يكتيج أبابكي أو تيل هم برسيوني ذي حبيبكي أو نابي يعني أنا أول أم دناف خد أم راسبن أم دناف خد أم جودرة هوال بندبن هي أم دناف خد نيكن يعني إيرو أم تركيا أم بين زمان ندك أم قال عربك أم تركيا بين ناف زمان يعني إيرو دولة تركيا هي السر كوكا كماليزمي آفاد يعني هبونا كل ما جا قبولناك وأعتقد ما في كل ما جندي أبي شوا أف أمبا كماليزم هذا ما في حماسي بدوان ما في فلسطيني بدوان أبي شوا بدوان يعني بيا وقت شيروك تعصب يا ماله كيك عثمان كيك سيف الدين ناب خبردنا خدا بعسكر دولة أوروبية حتى أمريكا ام لازمه وها بخوينن سروك ورايداري وان جدا حركت کن خلقی وان جدا حرکت کن ایرو سروک مار اردوان بیاناتک خود گو اویا شر خاچه و هلالیه نیویه ام ایریشین خاچی زانن دیروکی دا 10 جارا 11 12 جارا ایریشی سر عالم اسلامی کرنه به هفدور یکیتیا خو آوا کرنه و ایریش کرنه لی افجار تشتکی جدا هیه رایداری وان جبرکو اداره دستی وان دایه پرد دستی وان دانه چکو سلاح دستی وان دانه تمام هزی خو پشتگیری اسرائیل دکن بله خلقی وان ویا قبول ناکن اما ویا چوار جفدو بخوینن ده پیشاروجی ده وک سوسیولوژی ده و تاثیر کوی چوا هبه اف عالم غربی این چوا بخوین باندورم هریم مستا او تدی گلک جاران يعني هيك مسلمان دخوازن كل التاريخ جخرا أبك يعني ميناك كي خرا ببينن اللي هم بر المسألة قدسية ده كنت خوازن يعني تكوشينا كي بدنا هولي دخوازن جخرا رفرنسا كي التاريخ بينن والتاريخ إسلام داجي أم بيجن اللي هم بر خش برستان هاد مجادله هتكرن وام بيجن سرفرازي بدسكتيه جبونا مسلمان شوفنا دوغازن خلا ريفرنس تشيكن دي بيجن اشتاو مثلا اخ خاچايه دي خاچو ابيه يعني تبي تربي شكليا بنير يرو ام بيجن وانا جيت تمامي خش برستن يعني وك دما بريك او ارثوذكس او انسان بيجن كاثوليك دمي تدي اروان جالك بسكريك هبون اما دما انداوي هاتن بنا يك وبشكل كي هاتن مثلا الدولة فاطمي خير كر وام بيجن او قدس دس خو خستن
اجا میرو دنیرن ام ایرو ایک سر دولت اوروبا نها نكو يعني ام بيجن خريستيان لكن يد عيسى بيلغي خرات كن ريفرنس يعني امنا مثلا بروتستان وبروتستان جا امزانن كو يعني التاريخ دا فرانس اختاري ام دي بيجن انا دمك فرانس اخترالي بو ذاتن اولا همبر دين و اخترالات شي بو ودامي شون داجي او دولت اوروباي نها نتوك افا بون سيكولار وانا يعني وانا بأولينا دين خلا رفرنس قبول ناكن إيرو نا أم بيجن أو إسرائيل سيونيزم كنها لفرا أفابيا نا أو ناج خلا يهود لغد غير رفرنس نجي أمريكا إنجليز وفلان خلا خريستيان لغير أم بيجن يدا عيسى لغير خلا ذكر رفرنس ثانية أم بيجن دين جبونا خو ذكرنا أو يعني كذا عالات جبونا خو عالات بونا خو قلا مشتكين أجبوي أمجي كفيت شتي ببيجن أم بيجن فا مثلا خاتشو حلالية يعني حاجه خلت غزر فرنسا كده خا ام دنيرين كو يرو لكولان اوروبا لامريكا لانجلترا بلكي لكولان دولة يعني العالم الاسلامي زلت الانسان دركبنا كولان ما مستقبل اميدو دنيرن يعني الانجلترا بحزاره انسان لامجم لامريكا لواشنطن للندن امبيجن لجلق لباريس انسان دركتنا كولانا وامبيجن او بوليتيكا الدولة انها قبول ناكن يعني لهمبر كو بشكريكا سيونيزم دكن وامبيجن قبا انسان فلسطيني قاتل كرن بني قبول ناكنا والجبوي امزان قال لك انسان يهودي يعني جوي مدينه الاسرائيل يعني النافا اسرائيل داهي سيونيزم قبول ناكن يا الامريكي مثلا ايرو على سيونيزم دشوتينن وانا قبول ناكن انا رجل همبر سيونيزم هنا ايكو اليكاري دكن ددن سيونيزم كينا يعني ايكو في مساله في شريده كي هاد في شريده في شريده ضد هنا باش هنا يعني ياك سيونيست جهونا يعني ام بيجن ام يهودي كان سيونيزم ياك ونانا واد دياجي وام بيجن ان ايفانجيليست وانا يعني خريستيان سيونيست خريستيان يعني وانا او فكرنا ياك دوازن خرا بروجيكت دانينا حتى يعني ما مستا عبد القادر توران خدا لي راضي به مقاله خدا جي او خوش نفس عندبو دبيجا دما او ام بيجن كو سجبو او سيونيزم ايا كمين سيونيزم كونغرس سيونيزم ايا كمين هيكو نبو 20 سالا بريوي او يكي خريستياني سيونيست او يجي مثلا كتابك او بيش فكري قلت برا ام او تشيكن يعني السيونيزم ام قول ام افا بكن سيونيزم كام دولتك افا بكن بس في بروجي مشاندنا انو او بروجايا كو امجي تدي هناك الدولات نهاجي دوازن مثلا بحلال سنه بياخذكن يعني تدي تاريخ داجي بلكي هناك لهمبر حاج برستان ترك دركتنا يعني دوازن في شري بسر نافي خو مثلا او علامه اسلامي بن نافي خدا او بكن مثلا وانا سكراندن بين بنا بيش بدن وبلكي دوازن ادج نجد بزما خش برستن او في شكلنا يعني امرن زانن كو هذا كولان هذا قال لك انسان وقال لك انسان بوجدان نا مسلمان نجي يعني بيجي خريستيان نجي بلكي انا بتو بدين اتيست نجي دركتنا كولانا جبونا في انسانيته جبونا في وجدانه آلية فلسطينية دكن آلية حماسية دكن ولا همبر ودجي سيونيزمي ودجي أمريكا ودجي أوي دسكنن از بي شكلي دنير ما مسلم كيك سيفدين يعني إيرو دماغو أم لفيتشل روجي دنيرن لازم هنا كي توري ميديا يجي خبر بدن يعني جيكي وكا تركي أم بيجن هناك حادثة لسر دارة لسر حيوانة لسر هناك تشتي بتشوكشي ام دنيرن ميديا لسري بر دسكنه دنگ در دخه ميديا دنيا يجي جانا حادثة ناو تركيا بن هناك دري عالم اسلامي بن لسري برتي خبردان لي ايرو ام دنيرن ميديا دنياي جسدي ام بيجن هفته هشته نخصميه اوروبي وهناك ميديا كدنا عالم اسلامي دا لي ام زانن ج عاليه وان بتنه بشكري لوان تداين جاليه ماديوا كتنه تلاشة كي كتنه وها اوكي دانا برخو تمامي
dixwazin vê çeteya terorîst paxij bidin nîşandan ya jî mahsûm bidin nîşandan li ser êrîşa heftê cotmehê disekinin Hemasê dixwazin wek rêxistineke terorîst bidin nîşandan û hinek dîmenê em bêjin nerastin parve dikin yani alî medyayê ve jî İsrail dixwaze xwe rê nîşan rê dinyayê bide ku va ez herbeke li rê dajom belê medya ku li hemberî wan hêzê de tir em bêjin di destê wan da hinek ewk hene lewra di weşanê zindî da bebek têne kuştin di weşanê zindî da nexweşxane têne bombebaran kirin wana nikarin biveşêrin em ê tewra vê medyayê çawa bixwînin. Yani medya gavê wan beş bi beş bînin ziman. Yek ya Türkiye, medya Türkiye her tüm Müslümana qers dide nîşandan, mezlûm dide nîşandan. Tên kuştin, işte bêxwedînê, kêm qûwetin, rengekî wiha dide nîşandan. Yani serkeftiye Hamasê pir nayînin ziman. Hewcedariyê em çi bikin wî pir nayînin ziman. Yani ev heyî. Yani di rojeva wan de mezlûmiyetî heyî, mêrxasî tune yê. Yani wek mêrxasî ne paya Müslüman heyî. Yek wê de nîşandan. A di doya mîsalen îro evîndarê pêxember li gelek welata û Partiya Doza Azad mîsalen vê betla talî de roja şemî de yani xwepêşanek mezin li darxistin. Tüm medyakî nanî ziman. Yani hûn dibên Filîstîn mezlûme bêxwediyê vay xwepêşandarî mezin çêdibin. Çiman hûviya nabînin? Çiman nayîn ziman? Yani ev jî rûyekî qirê jî yani gerek em vê jî bibînin. Medya Türkiye ji aliyekî ve mezlûmiyeta Filîstîn qaşo dînin ziman. İşte wan tê kuştin, zareke wan tê kuştin, işte sebî wan tê kuştin. Li aliyê dinê pir li hengiya mêxasiya Hamasê nayîn ziman. Pêş naxin yani. Halbuki Hamas wan tişkînî yani. Gelekî ji wan de kuştin. Vê nayîn ziman. Ya di doya wek min ha got yani evîndarê pêxember li gelek welat û bejara xwepêşandan nîşan didin, protesta derdixin ama yek hewî nayîn ziman. Ev ya hewceya milletê me ev ya bibînin yani. Ya di doya em herin Avrupa, em îsiyanan bi em bêjin wanê BBC bi ev çi bese. Welat dinerî ew zimanê qirêj dînin ziman. İşte Hamas 40,000 serê wan firandiye me çavê xwe dîtî. Talî lêborînek biçûk xistin. Yani dengekî bilind Hamasê şermezar kirin, suçtar kirin, gotin way 40,000 serê wan firandine, wan di heftê cotmehê de, wê êrişê de. Sê roj çar û sersekinîn, wek xwestin millet bertek nîşan bide. Ku dîtin millet bertek nîşan nade, li ser medya civakî de tiştê wiha nayê dîtin, kes qan nake. Gîşe wan şermezar kir, lêborînek çûçik xistin ku ya me tiştekî wiha me bihîstiye lê me nedîtiye. Anî te tevê zimanê. Siyonîzm niha çi dike? Siyonîzm niha herba xwe ya medyayê bi şeytanî tam dimeşîne. Du, yekî îxtiyar heftê sê salî. Em mînexekî bînin. Li pêş qemera way leşkerê Siyonîzmê ketebin cengî wî rê pêşî wî dixin. Alî wî dikin. Way Siyonîzm leşkerê wan însanin, way alî însanê mezlûm dikin. Pêşdî qemera berî wî vegeran ciyekî dinê wî dan bergula wî dan kuştin. Navê du deqe dibesne. Ev rûreşiya Siyonîzmê ye. Yak di duya dibên ku di binê nexweşxaneyê de tunelê Hamasê hene. Heta na 16-17 nexweşxane tevdî hev kirine, perîşan kirine, yek tunelek nedîtine. Merivek hevî nabîne. Nedîtine. Animasyonekî nîşandan yani bu wê xwestin milletê qanê bikin animasyonê de nexweşxaneyê pêşî çê dikin û bin wê de jî wek tunel hene dide nîşandan. Lêberê îro ketin nexweşxanê û tiştekî wisa tune bûye. Asasya gotin Hamasê işte ew derê ji xwe dike wek baregah
شخص که بندکی یعنی نواب پیوندکن حماس خالور وقت شده نه حماس لوی داره خواهد کرده تش نده بیشن جبو خاطر که ایریش بکن لتشتی عجب اف هیه انسان وجدانی وان هیه انسان اک خود تعالی ناموس تایوان خیرت تایوان یک حوی بوان پیوا باور نکن یک حوی باور نکن گر جهوب گر فله به گر مسلمان به گر ازیدی بکر چی به کس به پیوا اسرائیل سیونیزمی باور نکه یعنی کس باوری خود پی نهینه لی تشک عجیب ام دنرن وان انسان کد بین ام عقل بندن به پیوی مزن دین زمان دبی وای حماس وها کریه خودتا روی کسی روش نکه ام مدیای ده ام ویچ تی دبینن وقت دخوازن مسلمانا دمجی ده بکشن دمجی ده هن مظلومن هن کم قوتن هن نکارن ریخسنه کی بجیوه بینن تشکیلاتک مزن آوا بکن هن نکارن پاریب هفره بکن قوتکی آوا بکن بینجم هفدو تشکیلاتک مزن جبکن یعنی وقت دوی ده مسلمانه دخوازن مجی مسلمانا بکشن یعنی هن پرچه نه اول گوتن اف حربا یا عربایه پاشا گوتن اف حربا یا فلسطینیه پاشا گوتن اف حربا یا غزهیه چه دکن حرب هر کدره بچوک تخل انا جدبين حماسيه انا كاتبها حماسي چه دکن او حلاوه بچوک تخل ناخوازن مسلمانی در و انسانی در و مداخله کن مادوی چی ایش ده پیکتی او نابیلا خود شر دکن شبید نابیلا وان دیه وقتی بسی ضاروک تیک کشتن بیلک تیک کشتن یعنی وقت عجمایی دبینن حالا شکوها هیه ev yasasya devê herbê de hetana 4677 hatine kuştin. 2630 pîrek dayîk hatine kuştin. Bala xwe bidirê heta ku Siyonîsta êrişê Xazê nekirin, beriya vê mehkî berê du mehberê sê mehberê wan kesayetê wan rêxistinê dibên ji bo qaşo mafê pîreka em derdkevin derve em mafê wan diparêzin em mafê wan dixwazin bê cî heta niha yek peyvekî ji van însan derneketî. Me nedîtiye yek însanekî derketiye negotiye heyfa wan dayika ku tên kuştin heyfa van sebiyê ku yek rojî ne du rojî ne yek mehî ne pêj mehî ne yanî merev heyfa me ku mer wan re qetî bêgunehin ama tu dinerî van sebiya van pîreka van dayika tên kuştin wan rêxistinê ku ava bûne qaşo li ser navê mafê pîreka li ser mafê işte ê zaroka ava bûne yek hevî me heta nedîtiye tişkî gotine em vê dibînin van însana van kesayeta van rêxistina em dibînin ku armanca wan siyonîzmê ava bikin yan jî siyonîzmê biparêzin yani Siyonizmi vana Siyonizmi diparêzin. Vana dixwazin xwe li ber Siyonizmê bikin bend ku êrîş li Siyonizmê neykirin. Bira Müslüman herin sê hev pîrekî wan bikujin, sê hev. Mene wan 2634 hev pîrekî Müslümanan kuştine. Ku Hamas here bi yanişî sê hev pîrekî wan bikuje ew ê va dinya xwe kirin. Ev rûreşiya wan e yek adedoye jî ku xulamtî û bendayetî Siyonîzmê dikin vana. Em bê demin. Yani nav herbekî ne bi mêranî heye. Em gelê xwe vê pêşin. Herbekî tê kirin wextê ku ewl te dixe dibê me ez xwe diparêzim. Yani êrîş me tê kirin ez xwe diparêzim. Wextê tu lê dixî dike hewar hewar dibê hay hol me dikuşin. Ez min herb bi mêranî çê dibî yani. Tu ketî paxile hevdû wê zilam û zilam têkin paxile hevdû kî bi quweta xwe, kî bi teşkîlata xwe, kî bi çavê xwe qewî bi ew bi ser bikeve. Tu zilama dikujî, tu zilamê wan dikujî, tu dikevî kemîn li pêş wan de têdî. Tu wextê ku zilamê wan te dibînin yani em vê jî bêjin tiştek nay ziman di televizyonda em vê bêjin
زلامه وان وقتی که تین پیش مجاهدی حماسی یک حوی مجاهدی حماسی ناتی شید کرد وقتی که پاخل هفت قدیمانش که اشترسات دلارز وقتی که سیونیست لشکر سیونیستا که مجاهدی اسلامی دبینن قدیمانش که دلارزن yani dibin yani çi dibînin. Wextê ku mesela Müslüman heyfa wan zaroka ji wan dînin îro ku ew quweta wan çê dibin quwetan çê dibin ya keysê dînin keysê li mücahîda nayînin. Heta na wan kemînê li mücahîda nanîye. Wan negotiye me pênc mücahîd xistê kemînê me pênc heva kuştiye ve çîhane gotine. Çi dikin? Boma bi ser zaroka dibarînin. لسر پیرکا دبارینن لسر نخوشخانه دبارینن لسر وان مالا ملک دو مالا خود رازای لسر ما بو ما دبارینن یعنی برا ملتی ما وقتی که تشتکی فکرین برا بمیدانی بفکرن وقتی که بمیدانی بفکرن وی فهم کن کی خاینه وی فهم کن کی که ندره دیه مثلا مدیای اف جی راستی هنک قلمه فروتی هنک شخصیت فروتی هنه که ناوی وان روزنامه گرن يعني مثلا سه چارو بری الباطمان پروتستویک هاتل دار خستن او قا انسان هفدو جوینه او قا ظلم و نحقیه که مزن هیه دنیری بتنه سر فوتو یکی خبردان چما تمثیلا ابو عبیده جلو برگی ابو عبیده مسلمانه کی درکت ویدر سروی تنی خبردان چه دخوازن بکن دوی دخوازن دوی درجی بکن وک جیکی شر هرمکا شر خلقی ما تهدید کن تل يعني فتنه نيري يا روزنامه گرکی درته یکا پیرک دوی ابو عبیده وند ویژن یکی سری خود دگره و چم امیناز ناکن چم روی خو ناکه چم سری خو ناکه لشکر اسرائیل جی وقتی وان پیش مدیا درد خن روی وان دگرن و دو شیر ناخوازن لشکری وان کش بوان بین دین شر بین ناس کرن یعنی اویا خی عقلی وان ناگره وی تشتی عقلی وان دگره لبرید خوازن وان قهرمانیا و برخودان تخفیف بکن سوک بدن نشاندان پیش ملت وها وک لیستوکک بدن نشاندان لبلی ملت وها لنانره تخمينا من ملت هي بالشكل كي دلنا لولا عاليه كي بدجواري و هويتيه كمازن هي عاليه دن ميرانتي شرط كرن او خاص سيفيل هنا دستي حماسي دا سيفيل جهنه لشكر جهنه سدوسيو حبت حبب اري یکی جوان نکشتنه ازیل کی جوان نکرنه دیمنه وان دادن ویدیو وان دادن حتی چند هوا بردان پشتی کوان بردن جی ودگرن لشکر حماسی تشکر کن جوان را راضی بینه خو جوان را دادن نشاندان بمرا پر علاقه دار بونت ازیل کلمه نکرن يعني اوي ملت فيها جيكي فهم بكاد فيهم نفسهم ماموستا يعني او قلم شورو وفروتيك وها تخوازن فتنه بكن دجيه كده اوي ملت بيجي وندروات كن يعني تشتي كنت فيجن راسته الماموستا ذات او دوره كم تيدانا بريتي دغوتن دربچينا حيان ياسيا درد كبه هولي او بلكي هند ها كيم بويا يعني انترنت هي ميديا مثلا تلفزيون وفكر انترنت بريا حركه سيدي حركس يعني بشكل كي زانك مثلا تشوفز دبن تشدبيش يعني او انسان طبي وظيفه خود يعني يرو چونكي او وظيفه دارن يعني اونا انسانانا بشكل كي ام بيجن برادنا وانا يا معشي وانا اونا الدنيا دا يعني اونا مهينه فيدري اونا جي كل لي رودنن اونا مثلا وانا دانا ورا جبوي انا وظيفه خود كن ومن اللي بالي ام خلقي مسلمان قالك ام في مسير الناس كنت تديروا او الشرك اللي داري قومي قال لك ماسكي هناك انسان قال لك ماسك خصتن يعني او ماسك يكتدي تقول انها ميديا يصير ميديا جواكي يجي ميديا يجي قال لك ماسكي انسان كتن يعني قال لك انسان ما لسر مثلا يرو الفلسطيني دركتيه هولي قال لك انسان زانه بين يعني يرو كي اليه حقيقه كي نه اليه حقيقه مثلا قال لك انسان بيجن
ام جی مسلمان بلکی دبیجن ام جی عالی حقینا عالی گلی خونه به شکل کی خو به انسان نشان دادن بلکی انسان خاپین چا به انسان گرید دادن اما ایرو امزانن کو شر فلسطین لهفته جود مه شون درکتیه وقال لك ماسكي وانا خستنا وين سنانا يرو ملتي ما رن وانا زانك وچان وانا انسان چاوانا والاليه كده يدسكنن وبرام رنزان ما مستبيزنا خدي تعالى يعني او انسانانا و في جم خلقي ما او اعتبار وان تنبا اعتبار وان دابا از برسكي وها برسم ام چند دقاجي مثلا تشكيلات هفكاريه اسلامي خبر بدن ل سعودي عربستان رياضي لهبدو جيفيان براستي شو بشتي 25 روجا سرده شو هي نو جيفيان جيفينك وها لدار خستن هيفيه كي هبو جوان يعني بيامن تنبو او هيفي شو در نكت وجيفينا هفكاري اسلامي تشوا خوند او انجامكو پیشکش کردن دنیای ده ماده که هبوش خو ام تمامی فکری ناس دکن یعنی وقت حماسه دریوی مسئله خواستن بدن نشاندن و وی چه آخوان یعنی هفکاری اسلامی آتی آسته که وها براستی ایدی خدمت اسرائیل کنی أنا ما مستددي دائما بري فيج من قوة دي بقالك ماسكة كتن أبو عبيدة بلكي دبي بقريدا يا ما قالك ماسكة إنسان أجي خستن خستيا جبوه أو ماسكة أو إنسان أجي كتن يعني أو إنسان يك روا بري كود بيجن يا إدارة وانه كود بيجن إسلام الإسلام عالم إسلامي لسر دولة إسلامنا امزانن کو ایرو مفهم کرد بلکه برای مثلا زانبو بلکه امزن انسان نزابو گله من نزابو خلق من نزابو بلکه کله انسان دو بلکه او شرکوا مزنده بلکه ایرو گاوه کی باون یعنی بلکه امیدک هبو اما ما ایرو دیکو یعنی دوی مسئله داجی وقا انسان وقا زاروگ وقا پیرک خدا کشتن والبرچاوی هر کسی سرچا بلکه د تلویزیون زندی دا تی کشتن و بشکلیش گاوه ناون ام رمزانم که امید عمل وی آلیدا نمایم مسته یعنی ایرو او انسان کو درکت نوی داره بلکی مرن فهم کرد وانا نکو ایرو وظیفه دایا وانا نکو دغازه یعنی ام بجن جبو گله خو جبو و هرمی جبو مسلمانا جبو گله و هرمی گاوه کی بابا یا پروژه کی دین اورته بلکی وظیفه او گروان دبیجه مثلا ایرو الغربی ایکو و وظیفه دایا وانا چه دوازن گرگ دوی پروژه ام بیجن تخنه هولی یعنی بونش طبی گرگ ام وی دولت آنها جی کچاو آوابون امرن زانم ما مستمی رو مثلا و دولت آنها چاو آوابون اردن چاو آوابون یعنی تاریخ دا اردن بنابه اردن دولت نه خرب دولتها چاو آوابون دورا وی داوی آوابون ام بیجن ایرو دولت که وی داوی مثلا ایرو آوابونه و دولت ام بیجن 100 سالی برای و سیستم کروی چی بود و دوی سیستم کروی دا عالم اسلام پار سر خریطه پارچه ای کردن هر یک جی یکی خود دانه سر و سیستماجی وک پرگال خود مثلا پرگال کروی آوا کردن و او انساناجی بکچی ولا دانه سر ورا یعنی او انسان ایرو گرا خود کنه یعنی ایرو مدیک تدی لسر فلسطین مثلا کوانی هات گوتنه حتی گو مثلا جبو واج گلک جی مثلا انسان لسر وسکنی گوترم دغازن غزه ام الحماس رو درخن و انسان برا غزه درخن ام تمام غزه و بات الشريعه يعني شريعه بيجن فلسطين تمام فلسطين ام تخنا ام بيجن ابي يعني سر محمود عباس برا تمثيل كاري وان با يعني فلسطين ام بيجن اود قلت يعني اسرائيل وامريكا وبروجا وانبو امين سربي بروجي ام داخفين ام دسكني ما تقول تشاو بابا دو ويت في ابي مثلا نكو او الكم مسلمانه كوم هبدبون دناف ماده وانداج و ان ماده ها يعني ما ديكو ام دنيرن مثلا وانشيه وانا نكو دغازم برا او آزاد ببه يعني ام بيجن فلسطين آزاد ببه یا حماس آزاد ببه یا سرفراز ببه
چونکی وانا امیجن پروژه کل امریکا یا ایسیونیست چوا دغوازن که بسر ناوی وان هنگی به نرمک در باس حیاتی بکن وانا ناغازم که ایرو سوى دس به لفلسطین حماس اگر سرفراز به سر که سوى دس به تخت وان جهیل به اگر وقت هبه از لازم الویجی چند گوتنا ببیجم ایرج بو چه یعنی مسلمان اداروان اسلام عالم اسلامی جبونا چه دنگی وان و کیم درد که یا چاوی خود دگرن یا گوی خود دگرن یعنی مسئله چیه اونا حماسی جخورا دجی خود بینه حماسی چون حماس ایرو حرکت اسلامیه حرکت اسلامیه هم دانم که دما که دولت ام بیجن حرم اسلامی که کده ام بیجن یعنی اشغال بوشون دا دولت اسلامی ده مثلا لحزار و نهسدی شون دا هناك حركات اسلامي تشيبون مثلا لمصر اخوان المسلمين تشيبو لمجن لهندستان قال لك مسلمان او لتركيا لايران العراق قال لك اسلامي يعني جماعات اسلامي يعني ابك تكوشينك دانا هولي ودغازن كو بفي شكلي انسان ام بيجن اشغال كرا العرض خو دورخن ايجاب اشغال كرا درواجي هنا اماكن بزم بالك نافيون غلامي وان هنا اجا حماس شي بفي شكلي افابو وام بيجن لهمبر محمود عباس برای فلسطینی قال لك انسان دوغوش نشته وانا چپگرن ولا همبر سیونیزم ل همبر اسرائیل هم بيجن شر دکن و بناوه وان يعني انسان ابوان خوش و آزادیا قال نشان دادن خوش دکرن ایرو حماس او درباس کر ما فهم کر که او حرکت چپگیر و بسر ناوی آزادی مدخوابین درد که اونا نک لدجی امپریالیستانه وانا حوالی امپریالیستانه وانا بلکی او يعني او كرن كوبيشي دشينن ناف ماينا كوس ري وان رافكن ووظيفه وان بايا جبو من او الكين في دري كدبي ايرو حماس سرفراز ببا كل في دري او بكاسه سبا دسبه او حركات الهرم مجي الدولة مجي وسري خراكن وبيجن امجي مجادله خو بكن امجي اگر او خو بدنا هو لسه امجي سرفراز ببن او اجوار با مورال موتيفاسيون تدي دمك انقلاب اسلام ايران تشيبو كو تشاوا باندورا و تسيرا و سر دنيا حركات اسلامي تشيبو تدي او سرنا الشيعاتي شكاندن مثلا اهلي شيعانا وانا مثلا سر اهل السنه الدنيا او نكرن اجاكو حماس تدي اهل السنه والجماعات اجاكو حماس دفردا سرفراز ببا ماموستا تخت قال لك او يكون كوم بونو وبشكل كيفاتنا باه فديها او تخت وان قال لك بحزه تخت وان هلوشه او نفاني رنزانن جبونا وي بلكي نكو دات كم بيش قمره هناك تشتي خوشك جمره دبيجن بلكي الباش قمره او نا دعاء كن دبي شال حماس وندابك بلكي الباش بدزي بلكي سيونيزم اسرائيل جو الكاريه دكن ورا حوالتي دكن بل عنوان دركتن بيش راست عينا يعني ابا قال لك بشكل بخوني ما مستع بله كيك سيفدين اون ویا چواد خوینن جوش وی پرسن سر کمر اردوغان در حق نتانیاهو داجی اره گوتن حشک دخوازه ایقاز بکه ایرو بریه بگا هول کیج مرشان نتانیاهو در حق ویدا تروریست نتانیاهو بیانات کی دایه دوی از وان وعزه اردوغانی کو لمندك وعزه اخلاقي از قبول ناكم قوتي يعني ويجي رد كريه يعني از شيطانيه او از بدومينم قوتي ون مثلا اغربستيه چواد خوينن يعني دو هناك خبر كتن ميدياي براستي چته تروریست امزانن کو تنگاسی کی ده خوازه جوی تنگاسی درکه لورا یک وکم مخرونجی ایرو درکت گو اف تشتی کتی کرن ایریشا سر نخوشخانه و وانا ناین قبول کرن يعني اوقع بشكري جي ددنه لي في بيانات جي مخرون مسح كر يعني جهر عاليه دا دخوازن اغربستي کی چه بکن لبله ویا وکو حماس دتنگاسی دایه حماس خوازه روکی زوتر و شری بخدینه اری حماس ناخوازه وی شری شخواه به دوماند لبله ویا جید و شیرن مثلا اغربستی
لگور آگاهی و آنا د چه آستی دای وانا رخنيك تنكرن لسر شر إسرائيل لفلسطين ذاك سر لشكر أجانا الوان قدريتكم دبيت شدمي كو إسرائيل إريشي زارو كادك أم فهمتكن تنقاسيك مسندي شدمي كو إريشي سر نخوشخانية ذاك تنقاسيك مسندي يكي دين نقول شدمي كو حماس darbe ki mezin li İsrail daxil, Siyonizmê daxil dibê em dibin ew ê heya sersibê ya du saet şûnde ew ê İsrail hefa xwe ji zaroka bistîne. Yani ev êrişa wan a İsrail li ser Filîstînê, li ser Gazayê, li ser nexweşxaneyê acizbûna İsrail dide nîşandin. Tabii hinek rê heye rê li ber wan hatiye girtin. Naha ku İsrail bêje bira agribestiyê çê bibe wê acizbûna xwe îtiraf bikir. Wê bê min bi tiştekî ser nexist, li hember leşkerê, li hember Mücahidê İslamî min tiştekî min ava nekir. Wê vê bêgotin. We te li hember çê agribestiyê kir? Te êrişî daroka dikir, Hamas êrişî leşkerê we dikir. Em rewşa Siyonîzmê ewil di vê havê fêm bikin, leşkerê Siyonîzmê li ser balafira, li ser fizaya quweta wê heye. Li ser çeka, li ser konvansiyonel ew dibêjin, li ser leşkera quweta wê tune. Yani Siyonîzm ji 1967 heta na herbekî bi konvansiyonel nekiriye. Yani leşkerê wê neketiye cephê şer nekirine. Dûr tecrüba wan tune ye. Ji vekî tecrüba wan tune ye, وقتی که دره دمشن قرار حرکتی که او دبیجن وقتی دوی تفکری دکن دنیای حماس هر تم بسر دکبه حماس دورده هدایي خودی قوته İsrail agrbestiye bixwaze eviya demekî nû dest pê dike demekî qewî dest pê dike îdî îde Müslüman ve êrişî wan bikin derî wê Müslüman be ew Müslüman ji bêhna xwe bistînin. Yani naha Hamas ji bo çi dixwaze ku agrbestî çê be ji bo ki bêhna xwe bistînin. Çünkü millet devan pir ew dibin. Yani herbê ku ji bo leşkera tevgerê xwe girtine, tecrübe xwe girtine. Ama ji bo gel pir tişna nekebûne bikirine. Niha ew tiştan bikin. Li İsrail misalen dibên ev demir qube yani qube ku a wan wek hesin muhafaza dike bi fizaya bi sistemaka. Niha elhamdülillah ger ji Lübnanê Hizbullah ger ji Hamasê ji Gazayê Hamasê ev qube êdî kêmasî wê derdixin derve. Ji Yemenê jî tê avêtin. Yemenê tê avêtin. Suud wê ew dike. Diparêze. Yani êdî kêmasî wê jî tê dîtin. Watê ku kêmasî ew demê qube bê dîtin. O demê qube ji wir bê hilweşandin yani bê tesîrkirin Siyonizm tu quvveta wî nabîne. Tu mêdaniya wî nabîne. Yani îro temamê mêxasiya wî, temamê lehengiya wî ew sîstema wan e. Yani em bi zimanekî awamî wiha bêjin. Devekî heye, em berê ku me jî bin cenewar metgote. Watê ku me qala çîroka dikir. Devekî ku mezin heye, quweta wî qaş û mezin e. Tu bi seranser pê nikarî. Ama tu tiştekî bi çavî wî gor bikî, دور خو نبینه ایدی او قوتا وی او اکوی کشتره او هدایو کشتره ایرو اف سیستما وان کو به هلوشاندن کو اف سیستم به سسکرین سیونیزم هنداده به براستی هفته جوتمه و سیستما وان yani derket rastê ku çi kîjan aliyê de zaîfet kîjan aliyê de kêmasiyê wê hene hem ew hem jî rayedarekî Hamasê beyanat da got em ji bo wê sistemê biwestînin em füzeyê vala mesela bi carekî pênc sed heb füzeyê vala dişînin hundirê wan de mühimmat tune yani mühimmatê xwe vala naşînin ji bo ku li hewayê netexin û beredayî neçin ê vala em dişînin sistemê em diwestînin êdî sistem li wira hetiyekî berxwe dide بشتري جام ايه تجد شينن يعني اوجي يدي جاليه مهندسي ده جي پیش وچونه yani reveberiye Hamas'e ve Dafyanı Cidan
قلتن حتى نها ما تشكو سلاحي خا جسدي سسيا ما بكار عندي هي جسدي نوتو حفت هم يشتي يعني يجي حربا ما ذرنا ما يشتي برارتي حرب هي نودت بيتك أما هابجن يعني حربك وهي حماس الهمبر تشكي وان لشكري وان بك هي نودت بيتك إذا ثيونيزم أمريكا وإمبرياليزم دبينا كحماس كين قوات ناكبة دبندا زمان دبيكا أم أغربستي دس بيبكر يعني حتى أنها ري ملت خسرت ديتي ضربتين كشتون بيكتي كشتون أف قبوله لحتى أنا لتجي ند مدياكي ند مديايد ند لشكريد ند تدولتي قالا كيم قوتي حماسي نكري جبالك افتي ديتن يعني بحث بين إسرائيل أمريكا بشوية تمامي أوروبا بشوية وقاسي أمبرياليزم بشوية قوات الدنيا تشوف خادي الدنيا تشوف خاسي نكارن بكومكي مسلمان وان سيدخن وقتك وان مسلمانا يا زستان دست بك شرطي وجيتي جدانه ومسلمان دوان شرطا دجي تانقي وان تشتي وان ايجران هلوشينه پرن پرچه بك وكل لشكري وان دور دا جترتا بفقطن بمرن إذن أخذي وي إسرائيل إدين دكابي تشنابك يعني إسرائيل ويد زانه يا دوان دمكي تنقاسي ده يا وي أب حرباهان بنافكي بقدينه بنافكي أم الهوهاتن إيدي إشتا مديا لسمن بارجران كر إشتا فرانكات جو بقدينه أبي بزمانك بقدينه مجبورة çünkü çukurası dağcı أو الخسارية مثلا حماس خديجي رضي أبو ويدا همن هر روش درد كبه دبي ما أقاسي تنقي وان مهمتي وان ما إنفلاق كديه ما جدابة دختيه ما أقات لشكري وان كشتيه هر رو بيانات كديه أما حتى أنها يك روجكي إسرائيل بيانات ندايا نقول ما أقاسي لشكري حماس ما كشتيش بيتشتيه نقول ماله أبيك يادو دايا كو أمنها ورن سيرفان هفكاريا يا عربة دناف خده ريخسنكي أفاكرن تشكيلاتك أفاكرن وبهبرة هفكارية ذكرن طاشو ما فيديته أف تشتيكو الدار خستن تشتيكو هاتن قوتن أف تشتا يكي خدجي رازي به جامعك دقوته نقول بإبراني هاتي قوتن بعربي هاتي نفساندن بعربي تقوتن أما إبراني هاتي قوتن ثي وبين روجا دنگي خانه كر دارو کو بيدك هاتن كشتن ثي وبين روجا دنگي خانه كن حسب عندن أوي چوا افتشتيهان سر من خمينن تالي چه bir yerden قوتن işte reveberiye Filistin kurtuluşu güttüğü Mahmut Abbas'ı JPFK dengi xabıka emvi terörist kabul dikün. Cevapçı terörist kabul dikün. Öke keki Osman aynı zaman. İlo ku Müslüman eri oldari prehiye, Türkiye prehiye, pür devata oldari heye. Liberi oldariye ki vek Hamas'ı xatara ki mezin cumare. Demek tabi Hamas'ı şehadet heye. أفيا جوانا بسكريك مازنة مثالا أم لما اللي سعود النرن غلامتي غلامن يعني حقا غلامن ميراني دوانتنية أما أم العالم فلسطيني النرن عالم فلسطيني تنري ضربي وشيت كتي تورني وشيت كتي بياكا وشيت كتي أو باشيت كتي جبك يد مكتبة وانا شهادات هي ميرن وقت أصحابها ميرن جبك وقت أصحابها ميرن أو زانك أم ميراني قوته بكرن أي وك وان للسعود شيبن أي وك وان للأردن شيبن أي وك وان أم بيجن لإمارات شيبن أوي وانا ذي دبن أوي كوكا ما بين أو جبت ترسن أو نخازن حماس أمتنا ببا ميناخ طيبات أو ويا نخازن ببا ميناخ طيبات ببا أرنككي بقانش أوي لهر ولاتي أوي بيجن أمي ببن أبو أبيدة برا أبو أبيدة يك جنامة ذكره برا أبو أبيدة
جنام ذاك ام دوري كون افتشتيهان بيغوتن وقتی که افتشتیهان بيغوتن و ایدی چوا کنها سیونیزم تبی تشکیلات خواهش حق ترنا كبه إلى قوة السعود شيء قوة الأردن شيء يعني بتشاوي بكاربن لهمبر أوبيد أو أوبيديك ودنوان كتي يعني أو لشكليك لانجا نوان كتي يعني أمبيا جعلي خو باش بدن فهم كرن مسلماني كو خدي صوزا خو مسلماني كو إيمانوان قوي و مير خاص لهنك وأصحابه جو كفريره تهلكة كي برمثنا خطر كي برمثنا أو جبين نفاس يعني أفجي هي أم دماغ قياسة كي بكن حماس يرو لعرضة آخا فلسطين ومثلا مسجد الأقصى دجبرية كالهمبر شتاء تيروريست هيزك خرطة سرخوية جهاد إسلامي جوها چند رخ أميجن جماعتين وها حركة برخداني هنا أم فيد سانن لنيتا أمريكا شتا تيروريست وهناك دولة عربية فروتي كو حماسي شكوكي بقدينه حماس بقده ياجي برخدانا فلسطينيا تشكداري بقده وبتمامي محمود عباس بوه لويدر تأثیر و خودی سوز پیشروج لسر عالم اسلامی و چه تأثیر هبه باندوره که چه هبه محقق اوه کی بکن یعنی سناریو کی هم چه بکن سناریو يعني ده السيناريو بيش مهنا ها از بیجم نتانياهو ده خبردان خدا ویاجی دبه یعنی ج توراتا کو تخریف کرنه جوی درجی انك الجورا خو آياتاتينا ودوي أبيا شركي أولية شركي دينية يعني كآلات يعني أبيا نشري منو سينورا ويج أشكره دويجه أشخاص كماسكة ما مسته أشخاص كماسكة يعني الشر مثلا يرون بسر نابي سيونيزم نكانش كي بيجه يعني نكارش بيجه سيونيستم يا فلان çünkü ام دنيرن تاريخي دا يعني او داربون ام بيجن جمع تاثير وان جمع انسان قالك هيا و ابناجي مثلا يرون نكونها بكي بست سالان و 1000 سالان زيادتر او تشتي وان هنا يعني بلكي وانشتا او التوراة دا او تاراتكم مثلا تحريف كرنا او تشتاج خرا قرتن كنا عالات وصرنا بيجي سيونيزم يعني ابا كرن وبشكل كي خرا بشكل انها حتى في داري هانينا ما مست يعني سيناريو بيجن سيناريو ادريش يعني و بيجن نتيجه نت يعني الاورتيه وليه او اسرائيل اللي برتنا يعني اسرائيل نا الفي هريميه يعني ام بيجن نا بارتشا كي في داريه الدرجه هاي نفرا ولفرا مونتكرنا او بق قانصير ام بيجن مك حجري قانصيري كل جيكي دهاتيه حتى اول في داري جي نبا چن نيچكراندن لبرا آشتی و حضور نایه جبونا وی و ایرو به سبب 20 سال دو وی 100 سال 5 سال یعنی چقدر دمک دریج باج و برا باج و امریکا دبه انگلیس دبه کی هزه خوتینه ده عالی سیونیست برا بینه و مطلقه مسلمان و هفته کومبن روک وره و اسرائیل و داره چکن او تثبيتا نه تثبيتا على ايزاد بهجوج يعني او كل سيرفيم مثلا بسكريكي نفسه قوي هي او دبجا اسرائيل وك امبيجن عاداكي كل اورتا جرافك اورتا دنزيدا افيدا دبيد اورتا علامه اسلام دا وجرافك اسرائيل وروك ورا دمك ورا او قال او علامه اسلامي كنا بندستن بلكي بهزن بلكي سياسته ام ريبربون اداره وان ندسوان دايا او خلق او جلال خرابه و ام بيجن دولتي خم دس خوخه او روك بيجيبوا من يك وك بيله بحري ورن واسرائيلي دناف خدا وراكن
يعني او تثبيتك يعني لا تثبيتك بوجه ما مسته يعني تيرو خريطه درخه بنيره لخريطه درخه بنيره اسرائيل اللي هي كلاكا بحره لآلي دني تمامي مسلمان قال مسلمان يا وعطا امريكا اللي كي دريت آلي كاريا بيدك احيا كينجي بي آلي كاريا بك جبونا بما مسته يعني سونيا في شيء تنايا يرو حماس يعني ورابه رانبه غازه بكفه نكفه يرو محمود عباس وره هره حتى او مسجد اقصى اشقى مسجد اقصى يعني يرو ازادبونا مسجد اقصى او ظلمك وانها تكرن او والد قلب مسلمان دان كسك نقابه يعني تاريخ ديروك لبيش مايا امكانه بخوينين يعني مسلمان دمك مغول ام دبيجن ديوتكم دمك قتل عام مغول بول عالم اسلامي يعني كفر لسر كفران نما انسان قالك هات قتل عام بو لبغداد بحزاره بانسان هات كشتن او كتبخانه مسلمانه جي افتنا افي خصتن تاريخ اسلامي مدنيته اسلامي تمامي كو كده يوخ بكن يلو تم دنيرن جارد مسلمان او امته اسلامي جارد سر نگي خرابو جارد امج دكت بياسي او كرجد مسجد اقصى فتح كير قد تعالى وراس الحديد شاندن يعني ايرو بلكي ايرو مسلمان بهزن بقوه بلكي ايرو او مسلمان كنا بارچه بارچه الهف بارچه کرنا لارا هناك سينور چه کرنا بقلمه وبلكي هناك إدارة بغيرات دانا سروانا بكتشتي دانا وانا ومع شيوان دني بشكل لكن هذا كان بسكلنا هما أو وحيا كينجي باجو ما مسته يرو قال لك أناليزام دخوينين قال لك إنسان كو أناليزي دكين دبيجن كو مسألة غزة يعني كنا هذا أو حفتي جوت مهدا دركت ميداني دبيجن أو ميخاكي كو هاتي كتاندن د ابدا يعني امبيجن د السيستم اكو 7 سالي يعني حرب دويامين دنيا مين بيدا الدنيا كو افا او سيستم كو افا بيه يعني امبيجن بيك الي يعني بسر نابع امريكي يك الي امبيجن ريال تك قطب الدنيا يعني حتى انها لحرب دويامين دا حياناها باتروني اوي دنياي امريكا دوغازا بروجي خود ماشينه انسان برا هفد دا اشغال دكا يعني كسك نيكا بيراتشكي بيجا دبيجا كو او مثلا غزه ميخي كل طابوتا في ابي خي في استمد خ او ميخي انداويه اما بله اجبو في ان شاء الله د بيش فمدى يعني غزه تشلو برابا مسجد اقصى تشلو برابا حتى بلكي مسجد اقصى كنت تشتكي بابا هين زيدتر او قال لي مسلمان راون وقت تدي يرو باراج تدي قفاقه دخن باش بند افام دبيجن يرو او سيستم نها دولتي نها حريك بند افكن خستنا بيش فام ملتانا وان دسكنينا يرو تشوك او ملتي ديجي او وقت دانز وقت افي كوب خو بحسن بيلي خراكن او او قابي بيش خو او بند بيش خو بشعتين باذن الله يجيب بنا يك بنا بحركه مزن وشاغي ان شاء الله باذن الله تعالى ومسجد الاقصى ازاد بقى باذن الله ان شاء الله چته تروریست امزانن بسر جبو دولتين امپرياليست شي قرقوله كي دناب عالم اسلامي دا و به ماديات بپرا خويجيد كن گلك شركتو و خوديه پرا سرمایه دار و خویجید کن یعنی بدست سیونیستی دنیای پشتی وی شری عالم اسلامی داجی مثلا بویکوت دست پیکر مثلا خیبر دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنیره کو در ناین درواج قلعه خود در ناینش قلعه در ناین ترسا در ناین پیش مسلمانا هری داوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد و داروانی خرما و زیتونه جیب کن یعنی مال دنیای وان اوت که بوی ایدی دترسن یعنی مال دنیای جبوان پر مهمه مال دنیای وان پر دترسینه ایرو ترکیه جی لعالم اسلامی جی ملت الهمبر
وان شرکتی کو پشتگیری و دستکی دادن سیونیستا و خودت کی دست بکرنه مثلا با خودت ام چاد خوازن فین زمان نها بویکوت دوریوی هنه هر میوانه کی ما 5 دقیقه هیم بیجم کرم کن بویکوت دوریوی هنه روی کی او شرکت او تبگره که آریکاریا سیونیزم دکن وانا به قوتها يعني قوتها الإسرائيل بشكل إسرائيل دكن إسرائيل بشكل خاص لها غير بتر بأريكاريا واندس أبيك واتيك أم بقولي بكن يك أم جواد من أستنكي عاد دويا إذا هبودا وان جنة وان بهشت وان الدنيا واتيك بقولي بكي تب بري بيكوان تيج بيكوان داخل يعني اف دنيا او ناتي دا شيناي دكن تي شاهد دكن خوبي ورو كيف خشي دكن اوي هم بهم كيم قوت بكفن ترتكي وهاجي هي يعني اري دبي ام انسان دكجن لجبوتشي كل بيكم فرتنا بكو مالا من اشين بكو دورم نخش به ادي ورا بكم نها پر ملتي كو جدر و بزوري انين عرضا فريسين اوا كرنا وان كسيونيتا تدنري وانا هدي دنجون دات كبه دبي املور نا آرامن املور نا راحتن و ما اني في درا ام ترسن تنكشتن يعني ابوريا مجد كبه تنغاسي هم بهم واتيك اف بويقوت بسربك و سركستن جيبه به ايدوي ابوريا وان tam كيم قوت كبه يعني يك اوين كم تشكو سلاح بسين يريشي براي من مسلمان بكن عادودا اوی کیم قوت بکن اوی اف دنیا وان کو گوخ جنت آوا کرنه اوی او کیم قوت بکن وی چاقه اوی پر بهوی بکن آنا که امدنرن بسر روی عرضه işte lehela Ali Dağıstanı vana şuan ciya avadıkın, Ukrayna henüz şuan ciya avadıkın, Azerbaycan henüz şuan ciya avadıkın. Yani kudu bir emciverde kevin, emi bari xudun kederi. Jinha ve metalan برای ما داغستان دی جبوچه ایریشی تیروان کردن وانا لورا جیخ آباد کردن یعنی نهاوه جوان هنه که دبین سبی گاز مجاهده گاز ای حماس ای وکیدن دی اسلامی جهاد که بسر بکن که وی دواتاسیونی بی هر وشینن وی وان انسان بی ام جنهاوه ام شاید جیگ پیدا بکن یعنی قرآن وقتی وصفان ده پر خواب دنیای وگریدانه پر بزدونکن پر برجوان دور برجوان دی خودم برن پر منفعتی نبودو وان انسان میلانی یک دوانتن نیه ناموسی دوانتن نیه بس قوتا پرد تسوانده بوی قوتا پرا تخازن دنیای تسوی خود ببینن لی الحمدلله حماس به وان کفره خوی ای چاپکانی ام دوجن حربا خود بود دست پیکرن نها وان تشتی که تصیح خود دادن چه کردن تو احتجاجان پر پرایشت نهی به هوا برخودانه کی مزن دادن نشاندن و الحمدلله او قوتا وان او کو ام مزن مد حسبانده و کی کو حربا جالوت و طالوت چوا خورده کی 16 سالی دستی ویده کبر کی هبو هات لهم بر جالوت که جالوت لگور کو دویجن قلافته کی نزدیکی 2 متر بو و گرس بو انسان لید دنری به هیبتاوی ترسیا خورده کی 16 سالی قمایی کنک بو هات به اذن خوده کورک آوید و بوی کوران داخشتر دیروک تکرر دکه به اذن خوده اب خورده کنها لغاز زیده کتنه وان اعتما وان سیویا و ربی عالمی بدسته وان بوان کورک دسته وان ده ابی افسیونیز به هل بشینه انشالله که کوسموس داوی خبردان خو اون کرم کن پشتی که ملت شیاری که هم بر وی بویخوت بوان را چه بو و دست به بویخوت کرن خودی سرمایه و خودی وان شرکت ها جهنک دست به حیله میلا کرن مثلا مثلا بویخوت تشتکی والا یا ناچه سری یا جی او تشتی آلترناتیف وان شرکت ها فیاتی وان بهای وان زیاده دکن ایرو من خبره که دخوند خبره که تایید بو راسته هنک شخصی که ناویان روزنامه‌وانن یا جی د مدیا جواکی ده
شوپینری وان تعقیبکاری وان پر زیدنه پراد دنوان جبو کو مثلا بویخوت وها سفک بدن نشاندان ملت جوی دوان داگرینن و بهای وان تشتی کتینه بویخوت کرن جی داد خینن یعنی ام بیجن تشتی کی وک پاقجیه ام بیجن جبو ماکینه جلا کتی استعمال کرن بهای بریا هفته جوتمه سریا 400 دابو ایروتینن 180 میلیون دفروشن يعني السيرفي لازم شواب فكرن يعني بها شما اوقات كذا او تدا ديسا جوي كار بكن بيكار نافروشن وانا مثلا بو خودش بيش يعني مثلا ما مستبني اونا يعني افجي هي ام غازه ايرود بن في اشغال داد بن في قتيام دايه ام رودنيل تشوكي خود خن ام دوين ام تشكيش دستي منا يا ربي تلمن نجري تشتيش دستي ما هي وهناك تشتغل او ما مستبلكي يرو او قال مي خلق مي مسلمان كل بلكي جبوك سينور هنا يا بوك ام بجن دولتي ادرابان وان مثلا بلكي مساعده نكن هرن ويدري يعني روبرو حربي بكن جهادي بكن بلكي بشكل كي في تشتي نقاب بكن بلكي دوردا جي يعني بلكي معذرتك جهه جوان را اما اللي بلي يرو د بويقوتي دا معذرتنا ما مستا يعني انسانك سبب دسبب بلكي جبو تشوبونا ور معذرتك جم خدوي هبه هما يرو جبو بويقوتي كنك يعني جم خدي تعالى معذرته بيتنا يجبونا وي بلكي د جهاد دا ان ضعيف نقطه ان ضعيف خلقه ان تشوتشك بلكي بويقوته جبونا في انسان مسلمان ايك خدي وجدان لهمبر سيونيزم كو دسكنه وغازه مثلا لجم قال فلسطيني با وجم حقيقه تاريخي دا جي بلكي وظيفه خو بك لازم جبون بويقوتي غافا خبافه وبويقوتي جركجي تاني بويقوت بتنيبوني بلكي بشخصا دبا يعني هما بلكي بزيادتر باندورا خدتنا يعني مستجبونا و ام اميدا ما دولتي اسلامي كم بين جوان تنا يعني بلكي يرو تدي ام داد كيفن بويقوتي بكن او دكن هما يرو هلا دنا دولتي منا مثلا جوان را بيمان يخوي ابوري هنا گشتی وام يعني بالرؤيا بالصدا گشتی دچن اسرائيل تين وام فيش زانن مثلا حد درجه ام مال برم سر انترات جدي كرنا فقط اللي بونا ام خبنير يرو قال مي مسلمان يعني خلق السويل جريك تشتيبك لازم ام بيجن فات اشتهنكي ام بيجن بريخستي يعني برغتلي ولا انسان جماعه السويل اري يعني بوي شكل انسان جماعات وبارتي ام بيجن يعني ايكو امكانه وان هبه لازم يكون انسان بقرن وام بيجن وهيك بلان بروجي دريج دينن هولي وبشكل كي بسرفي ورا خبطاندن ونك بروجي ثانيه يا ام بيجن حرب سو حرب قضيه يا ام شر قضيه ام او نكن يعني لازم ام تم سرفي بسكن سرفي دوام بكن ادي ديج ما مستا يعني تدي لازم يكون تمام ام يرو بويقوتي بكن لازم يجي ام انسان رجع الترناتيفه كيتشكن او يجي سر وظيفه يعني بلكي يرو انسان فقير يا او برجنيكا بتشتيبك اما يرو انسان زنجين اي مالدار مثلا يكو درموي باشا يكو مثلا خادي شركات خادي فابريكانا امكاني وان هنا جرك او مسلماناجي لوانجي يرو فرزكو او ناجي جبونا انسان ام بيجن هيك تشتي او تشيكن كو الترناتيفه تشيكن كو انسان نرن تشتي سيونيستين نكرن جبونا بيك ام دبي يرلو وراتم فلان يعني جبو بيج جالك سيرفيج ورا سكناندن يعني بشكل يرو ام دسمتي ام في بكن تدي شركاء دبي ما از بخلكين كانم از بخج نكانم بلكي يرو از بوان نكانم نكهر ما بيدري ما از بنفس اخو كانم از بخو كانم برا بريم جوار نبا مرمي نبا او برا از مثلا ورا نوم الي كار وبشكل اگر ابو ان شاء الله وظيفه ما تجي يعني عالمي مجي السيرفي مجاري هناك فتوى ددن ياجي ام بيجن هناك جبو بردوام كرنا بو خوتي دوين فرزه تشتكي دي السر مسلمانه فرزه لازم جهداريا عالمي خوشي بكن يعني ام چند تشتكو آشکره خویانه کو پشتگیری اسرائیل دکن پشتگیری سیونیزم دکن اوانا ام ایدید حیات خودش خورا حرام بکن
تن بلکه اصلا من هاگو آبوری بو یعنی او بویقوت آبوری هم دبیجن بلکه آبوری هین یعنی بویقوت هین فرعی هم لبنرن هین فرع لبنرن یعنی ایرو بویقوت سیاسی يعني بويقوت السياسي لازم يكون ام فيجي تقن حياته اخو ام بويقوت علمي يعني ام بيجن تشتكي سيونيست دردخه ميدان بعلمي تشيدك كتابي وان نيرني وان ام بيجن تشتي وان ام جي وناج بويقوت بكن ام بك سر ميديا جواكي ام بويقوتي بكن يعني ام تلفزيوني وان ام قناه وان او حتى امي بويقوت لسر او تديت انا روجنا مفاني بالسر زماني وان شورا دكن در دكن المديانه وانا خوش تكر بانسان ام وانجيار الناس بكن ام بلكي جوانج بويقوت بكن يعني بويقوت نه بلكي ثاني سنه بلكي ان مهم ابوريه لبلك جرك بويقوت ام فرلي بنيرن وبلكي بزحني ام بزحنيات خوج يعني بنيرين خو بلكي بدشنجا خوجي اگر اموان بوقود بكن يعني بيلو دنا مدى قال لك تشتي سيونيزمي هنا اگر اموان زانب برباج بوقود بكن يا مثلا بارتي كيرو تركيا صدي 8 راي دستينن سروكي وان درتي parlamentoya da dev derece Hamas edike. Partiye ki vak İYİ Parti vak CHP dev derece Hamas etkin. Hamas دخوازن کش خلقی غزه خلقی فلسطینی و ها جدا بدن نشاندن حماس لغزه لفلسطینی ده هلبجارتنه دا کتی هلبجارتنه و سرکفتیه و حقی ندانه لسر سیستمی که ونجی ایرو دوی سیستمی دنه دوی سیستمی دجی بسرکتیه دیسا حق ندانه یعنی تکس برا حماسه جبركو دستي وان السلاح يتشكي حماس لغازه حكومته يعني حكومتها حماس يعني هرمي دنجي بدس خستبو محمود عباس نداني يعني بزختين نداي جبر في ملتي غزه وحماس ملتي فلسطين وحماس جهبدو جدا نابينن ايكوان جهبدو جدا دبينن وايرو درتين پیش خمره یا دف دريجتكن لازم پیش روجي روی وان ام باش ناز بكن وها میرانتیا لپیش کامرا لپیش میکروفونا و جدوری و وک بردفکیا سیونیستا جی دوی لوی هرمی بیت محکوم کردن. سیونیستی یرلی هم رناس بگن گرگ است. مالا و آبا که کوسمان گلباخ مامست سیفتین سرچاوراتن خیلی خیر و منظم که. تماشاون هجا ام هاتن داویا برنامه خواه حتی هفته کردن بمین الخیر و خوشیه دا امانت خدا بند.